Ne rizikujte. Osigurajte bezbednost hrane uz sertifikovanog HACCP sistem administratora. Nebezbedna hrana predstavlja veliku opasnost po zdravlje ljudi i u tom smislu izaziva ogromne pravne i ekonomske posljedice na čitavu industriju i društvo. U skladu sa tim, briga o zdravstvenoj bezbednosti hrane od suštinske važnosti za svako društvo i trenutno je jedan od najvažnijih zadataka svih učesnika u lancu proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Prema istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije, oko 600 miliona ljudi u svetu se razboli konzumiranjem kontaminirane hrane, od kojih 420.000 ljudi godišnje umre od posljedica trovanja hranom. Posljedice trovanja koje se mogu ovako eksplicitno registrovati odnose se na akutna trovanja koje izazivaju mikroorganizmi prisutni u hrani, različite bakterije, virusi, paraziti. Posljedice kumulativnih trovanja hranom koje izazivaju različite toksične materije prisutne u hrani kao što su mikotoksini, teški metali, pesticidi, antibiotici, radioaktivni izotopi i druge štetne materije nisu eksplicitno vidljive i stoga su teško merljive, ali ipak sa sigurnošću možemo reći da je kontaminirana hrana jedan od uzroka širenja opasnih bolesti današnjice. Kako sprečiti ovakve pojave? Jednostavno, implementacijom i održavanjem HACCP sistema. Uspostavljanjem efikasne kontrole nad opasnostima omogućena je proizvodnja zdravstveno bezbednih proizvoda uz očuvanje njegovih osnovnih nutritivnih karakteristika i organoleptičkih svojstava. Za primjenu HACCP sistema neophodno je kompetentno osoblje koje posjeduje znanje i veštine potrebne za implementaciju i održavanje HACCP sistema i zbog toga predstavlja jednu od ključnih karika u lancu proizvodnje bezbedne hrane. Potvrda kompetentnosti se stiče u procesu sertifikacije HACCP sistem administratora, čime se dokazuje njihova sposobnost da identifikuju, vrednuju i upravljaju opasnostima od značaja za bezbednost hrane, kao i da fokusiranjem na kritične faze procesa povećavaju efektivnost sistema. Sertifikaciono telo BSC centra je uspostavilo sistem za sertifikaciju HACCP sistem administratora u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024 i razvijenim šemama sertifikacije u industrijama prerade mesa, mleka i mlinsko-pekarskoj industriji. Kome je sertifikacija namenjena? Sertifikacija je namenjena svim učesnicima u procesu implementacije i održavanja HACCP sistema, zaposlenim u prehrambenoj industriji i konsultantima. Postoje brojne prednosti koje sertifikacija pruža, kako za same kandidate, tako i za njihove organizacije. Neke od njih su: povećanje šansi za dobijanje posla, stvaranje lanca poverenja, eliminacija rizika od izbora pogrešnog kandidata prilikom zapošljavanja, garant kompetentnosti, višestruki povrat utrošenih resursa. Bavite se proizvodnjom hrane, potrebna vam je potvrda sposobnosti i stručnosti. Prijavite se za sertifikaciju, ispunite uslov za sticanje sertifikata koji će potvrditi vašu kompetentnost u oblasti HACCP sistema i budite konkurentniji na tržištu. Ukoliko niste sigurni da posjedujete dovoljno znanja za polaganje sertifikacionog ispita, BSC centar pruža usluge obuke za HACCP sistem. Pored ove obuke, vaše znanje možete unaprediti i u oblastima bezbednosti hrane u skladu sa zahtevima FSSC 22000 i IFS Food. BSC centar je usmeren ne samo na zdravstvenu bezbednost hrane, nego i na bezbednost tehničkih proizvoda. Centar pruža savjetodavne usluge i usluge obuke u oblasti CE označavanja, kao i usaglašavanja tehničkih proizvoda sa zahtevima nacionalnih propisa i harmonizovanih standarda.